أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. مجھا پیارا دوستو بزرگوں بھائیرو، ہی مہینو شریف پاک پیغمبر سونے سردار مدینے والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جے خلیفہ بلا فصل یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جے وصال پاک جو مہینو، ان سلسلے میں قرآن پاک جی جکا آیت ہن فقیر تلاوت کئی، ان آیت پاک جے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی صحابیت ۽ صحبت مدینے والے سائیں ساں ان کے جکو شرف صحابیت نصیب تھیو اللہ جے قرآن جے نص سمجھوں ثابت اے قرآن مجید جے نص جو کو انکار کرے وہ دائرے اسلام کھان خارج تھی ویندو. جیکو مانو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے صحابیت جو انکار کرے تو وہ اسلام جے دائرے کھان ای خارج تھی ونے تو، چھو تو قرآن پاک میں رب العالمین جل شانہ حبیبن کریمن جے سفر ہجرت جو ذکر کندے بیان فرمایو آ تو جنہیں سونا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اچی رہا ہویا اے دشمن پیرو کھنی اچے انہیں غار جے دہانے تے پہتا. ان مل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ڈپ تھیو تو متا دشمن اندر گھڑی اچن، متا مجھے محبوب کے کا تکلیف نہ پہنچائیں. پنجے سر جو سانگو نہ ہوئس پر محبوب کریم جے ذات بابرکات جے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کے تشویش لاحق تھی تو مجھے محبوب کے کو دشمن ایزا نہ پہنچائے. ان لمحن جو ذکر اللہ تعالیٰ پنجے قرآن میں بیان فرمائے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، بن مجھا بیو جن وقت یہ بئی ہویا غار جے اندر. اذ یقول لصاحبہ، جن وقت چیئیں پنجے صاحب کے، پنجے سنگتی کے، پنجے صحبتی کے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ اساں بنی ساں گڈوا. اذ یقول لصاحبہ، جنی مل چیو چون وارو ہو مدینے وارو سائیں کیرو
लिसाहिबिही पंहिंजे साथी खे, पंहिंजे असहाबी खे, पंहिंजे रफ़ीक खे, पाण सां गॾु गार जे साथी खे चयई त गम न कर, अल्लाह असां सां गॾु आहे। लिसाहिबिही जा लफ़्ज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी खिलाफत जे लाइ क़ुरान जे नस जो सबूत ऐं दलील। निंड न कर न। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अबू बकर यारे गारा ऐं यारे मज़ारा। उन सोने जी कुछ तारीफ़ तव्हांखे मां ॿुधायां, उन खां पोइ वरी इन आयत पाक ॾे मोटी ईंदासीं। कुनियत अथसि जंहिंसां मशहूर आहे अबू बकर। नाले जी ख़बर तमामु घटि माण्हुनि खे आहे। तव्हां खां पुछां ॿुधाईंदो त हज़रत अबू बकर जो नालो छा आहे? ॿुधायो। शाबाश। नालो हुस हज़रत अब्दुल्ला, पीउ जो नालो हुस उस्मान, ऐं ॾाॾे जो नालो हुस आमिर, पड़ ॾाॾे जो नालो हुस काब, उन जे पीउ जो नालो साद, उन जे पीउ जो नालो तैम बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई। लोई उहो ॾाॾो आहे जेको मदीने वारे मीर जो बि ॾाॾो आहे। यानी अॻिते वञी अबू बकर सिद्दीक जो नसब सोने सिद्दीक अकबर जो मिट्टी जो रिश्तो वञी मदीने वारे मीर सां गॾिजी थो। ॾाॾंग ॿिन्ही जो हिकिड़ो आहे। ॻाल्हि सम्झो। हज़रत अबू बकर जो नसब नामो अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई। इते वञी हज़रत अबू बकर जा ॾाॾा ऐं मदीने वारे साईं जो ॾाॾो हिकिड़ो आहे। ऐं साईं जी अमड़ जो नालो हो उम्मुल खैर सलमा बिनत सखर। उम्मुल खैर हुस कुनियत ऐं नालो हुस सलमा। हज़रत अबू बकर जी अमड़ जो नालो छा हो? सलमा। ऐं उन जो लक़ब हुयो, मशहूर लक़ब हो सिद्दीक, ऐं ॿियो लक़ब हुस अतीक। सुभान अल्लाह। अमा आयशा सिद्दीका साईं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां पुछो वियो त अबू बकर खे अतीक छो सॾियो वियो? अमा साईं जवाब ॾिनो त नज़र इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल हाज़ा अतीकुल्लाह मिनन नार। अबू बकर खे हीअं निहारे मदीने वारे साईं फरमायो त ही अबू बकर जेको अथव सो जहन्नम जी बाहि खां अल्लाह आज़ाद करे छॾियो आहे। अतीक जी माना आहे आज़ाद कयल, छुटल, बख़्शल। ज़बान नबूवत मझां पाक पैगंबर खुद इहो लक़ब ॾिनोसि अतीक। ऐं कन चयो त अतीक सरबो आहे हुस्न ऐं जमाल वारे खे। छो त अबू बकर सिद्दीक सूरत जो तमामु सुहिणो हुयो। सुभान अल्लाह। जहिड़ो पुनल पाण तहिड़ी सिटरा साथ जी। अल्लाह तबारक व तआला मदीने वारे मीर खे जेकी यार ॾिना से बि चूंडे चूंडे ॾिनई न।
या रब जी चूंड हुई। चूंडे पसंद करे जंजू सूरतूं भी सुहिणियूं त सीरतूं भी सुहिणियूं। ऐं जेको लक़ब खेसि अतीक मिलियो सो उन लक़ब जो हिकिड़ो सबब इहो बि हुयो जो संदन चेहरो हसीन ऐं जमील हुयो। उन जे हुस्न ऐं जमाल जे करे खुद मदीने वारे साईं फरमाइश त तूं त अतीक आहीं, तूं त सुहिणो आहीं। सुभान अल्लाह। हबीबन करीमन फरमायो ला यकून बादी इतना अशर खलीफा अबू बकर सिद्दीक या ला यलबस इल्ला कलीला। मुखां बाद में 12 खलीफा मुझा थींदा लगातार, पर अबू बकर तमाम थोड़ो वक्त हूंदो। यानी महबूबन करीमन जे विछोड़े खां पोइ अबू बकर जल्दी वञी महबूब सां मिलंदो। संदन सिफ़त ऐं साराह खुद मदीने वारे मीर पंहिंजे ज़बान नबूवत मां फरमाई। ऐं हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिस्म में तमाम कमज़ोर हूंदा हुया, जिस्म में नहीफ़ हुया ऐं पेशानी कुशादी हूंदी हुयनि। ऐं हज़रत अबू बकर सिद्दीक मेहंदी में कतम मिलाए, कतम हिकिड़ो गाह थींदो आहे, गुल खैरण जेके सरबो आहे, उहो कतम मेहंदीअ में मिलाए ऐं पंहिंजे सुहारी मुबारक जे वारनि खे मेहंदी लॻाईंदा हुया। ऐं हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद हज़रत अली फरमायो त मूंखे कसम आहे अल्लाह जी ज़ात जो। केर थो चवे? हज़रत हैदर करार थो फरमाए त मूंखे कसम आहे अल्लाह जी ज़ात जो। केर थो चवे? हज़रत हैदर करार थो फरमाए त मूंखे कसम आहे अल्लाह जी ज़ात जो त अबू बकर खे सिद्दीक जो नालो अल्लाह तबारक व तआला आसमाननि तां नाज़िल कयो हो। अबू बकर जो नालो सिद्दीक। रिवायत करण वारो केर? हज़रत मौला अली। ऐं मौला अली कसम खणी थो फरमाए त अबू बकर खे जेको सिद्दीक जो लक़ब मिलियो सो ज़मीन तां न खुद आसमाननि तां अल्लाह जी ज़ात इहो लक़ब नाज़िल कयो। ज़बान नबूवत मंझां इहो लफ़्ज़ निकितो त अबू बकर तूं सिद्दीक आहीं, जो रब आसमाननि तां तोखे सिद्दीक सॾियो। हाणे जेको चवे त अबू बकर फिरी वियो, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, माना सिद्दीक न रहियो। जेको फिरी वियो सो सिद्दीक त नथो थी सघे न। जेको अबू बकर सिद्दीक जे शान खे घटाए उन ॼण ज़बान अली जो इनकार कयो, उन ॼण ज़बान नबी जो इनकार कयो, उन ॼण के अल्लाह जे आसमान तां नाज़िल थियल अहकामनि जी भञकड़ी कई। ऐं सभ खां अव्वल इस्लाम आणण वारो अबू बकर सिद्दीक। ॿारनि में, नंढी उमिरि वारनि में, नाबालगनि में सभ खां अव्वल ईमान आणण वारो मौला अली हुयो। ऐं औरतुनि में सभ खां अव्वल ईमान आणण वारी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ऐं जवाननि में, बालग शुदा माण्हुनि में सभ खां अव्वल ईमान आणण वारो सुहिणो सिद्दीक़ अकबर। ऐं अव्वल मन सल्ला अबू बकर,
سب کا اول جی نماز جو حکم نازل تھیو حبیبن فرمائے تو نماز پڑھو تو سب کا پہری نماز پڑھن وارو ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. جڏهن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن ہجرت کے سفر میں ان غار جو جن جو ذکر ہاں کرے ویٹھا سی جی مل حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن غار کے دہانے تے پہتا تو ابو بکر عرض کیو تو سائیں بیہو تو پہری ماں وجا وجی غار کی صفائی کیا متا کا ایزائیندڑ شے ہوجے کو نانگ ہوجے کو بھٹوں ہوجے بلا ہوجے وچھوں ہوجے تو ایزا اچے تو مکھے اچے مجھا سونا توکھے تکلیف نہ پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق ویو ان حدیث جو راوی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث امام ابو نعیم آندی آ تو جیری مل حضرت ابو بکر صدیق اندر ویو تو ایکڑو سوراخ ڈٹھیں یہ کہیں جو پنجی پگ لاہے انہیں کے پھاڑییں انہیں اگڑیوں ٹھائے انہیں سوراخ کے بند کہیں وری ڈٹھیں تو بیو سوراخ نظر آئے وری انہیں کے بند کہیں وری ڈٹھیں تو ٹیوں سوراخ نظر آئے تاں جو پنجا کپڑا مبارک پھاڑیں دو بیو سوراخ بند کر دو. جیری مل باہر نکتو تو پگ نظر نہ آئی. سرکار فرمائے ابو بکر یہ تو پٹکے سا ہوئے موٹیوں ہی تی کپڑا کاڑے گئی. بدھائیں یا رسول اللہ ہی مجھے دل میں خیال آئیو متا پرانو غارا متا کو کوٹرو نانگ کا ایزائیندڑ شے نکرے مجھا محبوب مون سبنی کی بند کہو پانچے کپڑن سے. جیری مل ہن یہ جواب دنو تو مدینے والے سائیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدے حبیبن کریمن پنجا ہتھ مبارک دعا جلا کھیا. کیندا بھائیوں جڑی مل مدینے وارو میرو ہتھ کھڑے ہاں ائی بدھو تو صحیح تو دعا کیڑی ہوئی جو ہتھ حبیبن جا کھجا تو دعا جا لفظ کیڑا ہویا اللہم جل ابا بکر مئی فی درجتی یوم القیام. اے مجھا اللہ قیامت جے ڈیاڑے میں ابو بکر صدیق کے موسیٰ گڈ مجھے درجے میں مجھے پاڑے میں رائے جائے. مکے میں موسیٰ گڈ رہے ہوا مدینے میں موسیٰ گڈ ونی رہے ہوا ہر مشاہد میں ہر جنگ میں ابو بکر مدینے والے میر سا گڈ رہے ہو اود میں گڈ ہوا بدر میں گڈ ہوا حدیبیہ جے سفر میں گڈ ہوا تبوک جے سفر میں گڈ ہوا او مجھا دوستو ہجرت وارے سفر میں گڈ ہوا غار میں گڈ ہوا مزار میں بھی گڈ ہوا. پوری زندگی ظاہری حیات میں ابو بکر دلبر نبی جو ساتھ نہ چھڑیو حبیب دعا جا ہتھ کیائن. اے مجھا مولا دنیا میں ابو بکر موسیٰ ساتھ نبھائیو آ قیامت میں ماں رب تجھے درتے عرض تو کیا تو قیامت میں مجھے ابو بکر کے مکھاں دھار نک جائے. مجھے صدیق کے مکھاں دھار نک جائے. موسیٰ گڈو جی مئی فی درجتی موسیٰ گڈو جے ان درجے میں ان طبقے میں ان جنت میں جتے ماں محمد کریم ہوں سے ان جائے تے مجھے صدیق کے مجھے پاڑے میرا جائے.
نبی جی ہر دعا قبول. پر عجیب گالا حدیث تے ختم کون تھی. حدیث جا لفظ اگتے ہن فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اسْتَجَابَ لَكَ. حبیبن دعا گھری دنگو کیا آسمانن تا وحی جو نزول تھوا او مجھا سونا حبیب تجھی دعا رب قبول کرے چڑی. ہاں وہ موالی جے چوڑ تے کو ابو بکر محبوب کو دھار تھی سگے تو چھا. ہاں جے کو ابو بکر کے دھار چوڑ جی کوشش کندو وہ پان رب جی رحمت کھان دھار تھی ویندو. ہاں ہاں بھلا جے کریں کو نا پنجو متھو یہ پتھر سا ٹکر ہنے جبل سا ٹکر ہنے چھا تھیندو جبل کے. ہاں پنجو متھو چی تھیندو نا. بھلا یہ متھے منہ کرے پیڑی اچلائے تو کارے ویندس. ہاں او مجھا پری پیارا ابو بکرا مصطفیٰ جو یارا وفادارا دنیا میں بھی گڈوا مزار میں بھی گڈوا اے محبوبن کریمن دعا گھری اے رب کریم وہی کے موکلے ان دعا جے قبول جو سرٹیفکیٹ آنے دنو. اے امت والا بدو یا گال گرنٹیڈ تھی وئی پکی پختی تھی وئی کو شک رہو نہ شبو رہو تو قیامت میں جتے مدینے وارو میر ہوندو اتے سنو صدیق ہوندو. ہویو سائیں سا گڈو غار اندر عاشق سونو صدیق اکبر اج تائیں بے گڈو مزار اندر اج تائیں بے گڈو مزار اندر اج تائیں بے گڈو جن کے تانگ نبی جے نظارن جی سک سینے میں رکھ پیارن جی محبوب جے چینی یارن جی سک محبوب جے چینی سک سینے میں رکھو پیارن جی محبوب جے چینی جن جو جگہ میں آئے مشہور عدل جنت مالک جو ہویو خاص فضل وہ میر عمر عادل اکمل وہ میر عمر عادل اکمل لدھی سار جہی بے سارن جی سک محبوب جے جے کو علم جو بحر ہویو عثمان سخا جو پیکر ہو بن نور نوارو رہبرو بن نور نوارو ہو بچے کے ٹری اسی پارن جی سکا اللہ جو شیر ہے حیدر جہ کو ٹکرایو خیبر اللہ جو شیر ہے حیدر
خاتون جنت جو وارث ور خاتون او منی پیت جے ٹن یارن جی سک سینے میں رکھو پیارن جی محبوب جچینی ہانے آخری مصرو تو چوان تو سبنی کے شاہد تو بنایا کیا مجھے آڑے تو ہاں بھی مجھے شاہدی دین دو ہاں شاہدی تہاں کے بڑھنی پوندی محبوب جا سبھئی یار بھلا مدنیاں جا ہڑئی یار بھلا چین یارن سا مالکا تو ملا پنجتن جو پیاسیا کرم اللہ پنجتن جو پیاسیا کرم اللہ ہو بچے کے مدینے وارن جی سک سینے میں رکھو پیارن جی محبوب جچینی سبحان اللہ مجھا دوستو چھات مجھے سونے صدیق جو شانہ مجھے دل پر محمد کریم سا ہر سفر میں دیس میں پردیس میں صدیق گڈوا او دجے میدان تے جنہیں دکھ جا لمحہ آیا ہویا جنہیں دشمن محبوب جے چودھاری گھیرو کرے ویا ہویا ان وقت بھی صدیق اکبر مجھے دل بر نبی سا گڈ ہویو سبحان اللہ اے جنہیں تبوک جے سفر میں حضور علیہ السلام ویاہن تپا جو وڈو جھنڈو جے کو لشکر جو ہوئے خبر تو وہ کین جے ہتھ میں ڈنو ہوئن تبوک جے لشکر جو جھنڈو مجھے دل بر محمد کریم سونے صدیق اکبر جے ہتھ میں ڈنو ہوئے جن دیانے تے ابو بکر ایمان دو گھر میں روکڑا 40,000 دو غریب مسلمانن جی مدد کندو ہوئے بلال جڑے عاشق کے جے آزاد کرایو تب سونے صدیق اکبر آزاد کرایو امیہ بن خلف وڈو کٹو کافر ہو وڈو دشمن رسول ہوئو ان جنے ڈٹھو تا بلال مجھو غلام پر بلال کلموں پڑی مسلمان تھی چکو پیری گھرائیس بلال تو کہ چھا تھی ہوا مبدوا تو مسلمان تھی ہوئی تو مسلمان تھی ہوئی حضرت بلال چیو اساں سر دا سودا کر بیٹھے نال مدنی دیو لگیا دلیاں نال پنل تینے ہو لگیا دلیاں اساں عشق دا کلمہ بھر بیٹھے اساں سر دا سودا کر بیٹھے سر دا سودا امیہ بن خلف 4 غلام ہٹا کٹا بہادر طاقت وارا گھرایا انہوں کے چیت 4 ہی جنا وارے وارے تے تھی بلال کے کٹیوس چمبک گھرائیں کاٹھوں لکڑیوں گھرائیں
ऐं हज़रत बिलाल खे मारण शुरू कयूं। हिकिड़ो थकजी पे त वरी ॿियो मारेसि, ॿियो थकजी पे त टियों मारेसि, टियों थकजी पे त चौथो मारेसि। पूरी रात ईअं कुटींदा मारींदा रहिया। हज़रत बिलाल जे रोअण जो सुॾकनि जो आवाज़ अचण लॻो। कोट जे अंदर या कारवाई हुई। ॿाहिरों गलीअ में सोनो सिद्दीक़ अकबर गुज़रियो आ। अबू बकर सिद्दीक़ जेॾी महिल गलीअ में गुज़रियो आ त अंदरों मार जा आवाज़ बि ॿुधई ऐं बिलाल जे रोअण जो आवाज़ बि। वो ज़ालिम मारे मारे चवनि पिया, ओ बिलाल हाणे ॿुधाए छा थो चवी, मुहम्मद जो दर छॾींदे या न? बिलाल पियो चए, असां सिर दा सौदा कर वेठे, सिर दा सौदा नाल माही तेरे वो लगी दिलिया, नाल पुनल तेरे ओ लगी दिलिया। असां इश्क दा कलमा भर बैठे, असां सिर दा सौदा। ओ शर्माईदा बेशतम भलेरा होया सवाया बख्त है मेरा। क्या करे से दोज़ख मैनू, क्या करे सी दोज़ख मैनू, असां यार ते तवक्कल कर बैठे, असां यार ते तवक्कल कर बैठे, असां सिर दा सौदा कर बैठे, सिर दा सौदा। सुभान अल्लाह। मुंहिंजा दोस्तो, सुबुह जो हज़रत बिलाल जे ख़रीद करण जे लाइ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आयो आ। सारी रात निंड न आयसि। सुबुह जो सवेलो मियां वटि आयो। इहो हबशी जेको ग़ुलाम अथई सो मूंखे विकिणी ॾींदे? कि हिन जो मुल्ह त महांगो आहे, कि जेको चवंदे सो ॾींदोसांइ। जे फलाणो जेको तुंहिंजो ग़ुलाम सियाणो आकिल दाना सोणो इहो बि ॾींदे, हेतिरी क़ीमत बि ॾींदे जे मूंखे क़बूल आ। हज़रत बिलाल खे ख़रीद कंदुसि, जेको मुल्ह चवंदे सो ॾींदुसि। जेॾी महिल सौदो करे अबू बकर हलियो आ त उमिया चवण लॻो, मां सम्झंदोसि त पूरे मके में अबू बकर जहिड़ो दाना ॿियो कोन्हे, पर अॼु मूंखे ख़बर पई त अबू बकर जहिड़ो अकुल जो साधो ॿियो न आहे। अहिड़ो भलो ग़ुलाम बि ॾिए थो, हेतिरी रक़म बि ॾिए थो, ऐं हिकिड़े कारे हबशी बिलाल खे ख़रीद थो करे। छा कंदो बिलाल खे? हुनखे ख़बर कहिड़ी हुई त बिलाल जो शान छा आहे। हुन त हुनजी ज़ाहिरी शक्ल ऐं सूरत हबशी नस्ल ऐं रंग रूप पे ॾिठो, पर रब वटि त रंग रूप जी दरकारी न आहे। सुभान अल्लाह। मुंहिंजा दोस्तो, हज़रत बिलाल खे जेॾी महिल ख़रीद करे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मोटियो आ, ओॾो रब जे क़ुरान जी आयत नाज़िल थी आ, वसयो जन्नबुल अतका। जहन्नम जी बाहि खां बची वियो जेको ज़ोर परहेज़गार आ। अल्लज़ी युती मालहू, जेको पंहिंजो माल ॾेई ऐं पाकीज़गी हासिल थो करे। वाह अबू बकर तुंहिंजो शान, जो अबू बकर जे शान में अल्लाह जे क़ुरान जी आयत नाज़िल थी आ। ऐं सिद्दीक़ अकबर खे मुत्तकी खां बि मथां दर्जो अतका इसमें तफ़दील जो सीगो आ। ज़ोर परहेज़गार, सभ खां वॾो मुत्तकी परहेज़गार अबू बकर आ।
جہنم جی باہ کا آزاد تھی ویو جے مال خرچ کرے اے بلال کے آزاد کرایو سبحان اللہ سبحان اللہ او مالدارو او پیسے وارو یا دنیا یہ پیسو رب تمام وٹ بطور امانت ڈنو کھاؤ بچن کے کھارایو باقی جے کو بچے ویسو اللہ جے رستے میں خیرات کیو غریبن جی سنبھال لو مسکینن جی مدد کیو بینکوں بھرے نہ رکھو ملکیتوں مال گڈ کرے پنجلا کاری ہر نانگ نہ بنایو او دا رب ملکیت ڈنی آ مال ڈنو آ تا اللہ جے پانن تے خرچ کر رب تو کے جہنم جی باہ کا آزاد کرے جلیندو چو صلی اللہ علیہ یا صدیق اکبر پنجو مال مصطفیٰ جے دین تا قربان کیو اے سب کا اول قرآن کے جمع کرن وارو ابو بکر صدیق اے اسلام میں اے اسلام کا اگ میں حضرت ابو بکر کدیں بھی شراب نہ پیتو دور جاہلیت میں جنہیں شراب تے روک لگل نہ ہوئی عرب جا مانو اکثر شراب پیندا ہویا پر ان وقت میں بھی سونے صدیق اکبر کدے شراب نہ واپرایو سبحان اللہ ائی وہ سونے صدیق اکبر جو شانہ جو مدینے والے سائیں فرمایو تے جے کدے دنیا میں ماں کے پنجو دوست بنایا ہاں تو مجھو دوست ابو بکر صدیق جے ہاں پر مجھو خلیل مجھو اللہ ہوا وہ خلت مو پنجے رب سا جوڑیا جے دنیا دے مانن ماں کے پنجو خلیل بنایا ہاں تو مجھو خلیل کیرو جے ہاں سبحان اللہ سرکار فرمایو تا جڑے محبوبن جی طبیعت ناساز تھی مسجد نبوی میں در کھلندا ہا صحابن جا مسجد میں اچن جے لائے گھر میں ہکڑو ننڈڑو دروازو مسجد دے رکھیو ہو جن جا گھر ویجھو یا مسجد سا انہاں جا دروازہ سیدھا مسجد میں کھلندا حبیبن کریمن فرمایو تو سبنی جا در بند کیو سبنی جا در بند کیو پر مجھے صدیق اکبر جو در کھل لو جے سائیں مسجد نبوی شہید تھیا ٹھہیا 1500 سال گزریو آ مسجد نبوی جی توسیع تھیا نقشہ بدل جی ویا پر اج تائیں بھی ابو بکر جو گھر موجود تھا اللہ تعالی مدینہ شریف ڈیکھا رہی دو سبنی کے جری مل ونجو نا باب السلام کا داخل تھیندو باب السلام کا جی اندر داخل تھیندو تو تاں جے کھبے ہتھ تے ہکڑو حجرو ٹھہل ملندو اندروں حرم رو ہی پھری ایندو نا تو متھوں لکھیل ہاذہی خوخت صدیق اکبر ہاذہی خوخت سیدنا ابو بکر صدیق اے ان جو در جکو ٹھہل آ نا انہیں جو در اے سامو مدینے والے میر جو در 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 جے سامو نچے و زبان اللہ در در جے سامو کہ حکومت کے مجال نہ ہیں جو ابو بکر جو در بند کرے سکے اج تائیں در بیٹھو خوخ صدیق بھی آئے
ऐं होॾो महबूबन करीमन जे हुजरे पाक जो दर, हेॾो सिद्दीक़ अकबर जो दर। सुभान अल्लाह। वरी इन्हनि ॿिन्ही दरवाज़नि मुबारकनि जे विच में जेका जाइ आहे, इते जेॾी महिल वेहो न त अॼु बि अबू बकर सिद्दीक़ जे इश्क जी ख़ुशबू थी अचे। हा, भली केॾो बि कठोर दिलि हुजे, सख़्त दिलि माण्हू हुजे, पर जेॾी महिल इते वेहंदो न त बे इख़्तियार अखियुनि मां लुड़क वही पवंदसि। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सही बुखारी ऐं सही मुस्लिम में हदीस आहे, अजीब हदीस आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन मदीना मुनव्वरा में हिकिड़ो कबीलो हो सहाबन जो, बनु अमिर बिन औफ। सही बुखारी ऐं सही मुस्लिम जी हदीस आहे त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन खे ख़बर पहुती त बनु अमिर बिन औफ वारनि जो पाण में को थोरो तनाज़ो थी पियो आहे। हुज़ूर जन विया उनजो फ़ैसिलो करण जे लाइ। महबूब सोना फ़ैसिलो करण विया ऐं हज़रत बिलाल खे फरमायूं, इहो टाइम कहिड़ो हो? ज़ोहर निमाज़ पढ़ी हुयनि, ज़ोहर पढ़ी चुका हुया। हज़रत बिलाल खे फरमायूं त बिलाल मां वञा थो फ़ैसिलो करण, मोटी आयुसि त निमाज़ मां अची पढ़ाईंदुसि, पर जेकॾहिं फ़ैसिले में कुझु ताख़ीर थी वञे त पोइ तूं बांग चइजांइ ऐं मुंहिंजे मुसले ते मुंहिंजे सिद्दीक़ अकबर खे बि आयो। अबू बकर खे चइजो त मुंहिंजे मुसले ते बि निमाज़ टे पारे जी पढ़ाए। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन के फ़ैसिले में थोड़ी ताख़ीर थी, टाइम थी वियो निमाज़ जो। हज़रत बिलाल अज़ान चई। कहिड़ी निमाज़ थी हाणे? टे पारी। हज़रत बिलाल साईं बांग चई, बांग चई ऐं हज़रत अबू बकर खे चई त बी मुसले ते बाबा निमाज़ पढ़ा। हबीबन जो हुक्म आहे। निमाज़ शुरू थी वई, अल्लाह अकबर तकबीर लगी वई ऐं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी आदत हुई वो जो जॾहिं निमाज़ पढ़ंदो हो त एॾो निमाज़ में मशगूल थी वेंदो हो जो हेॾे होॾे न वाझाईंदो, बिल्कुलु ख़ुशू ऐं ख़ुज़ूअ सां हुज़ूर क़ल्ब सां निमाज़ अदा कंदो। जिन में निमाज़ शुरू थी, महबूब सोना फ़ैसिलो करे मोटी आया। जिन में हुज़ूर जन पहुता त निमाज़ हले पई। हाणे महबूब सोना जो आया त आम माण्हू जे लाइ हुकुम आहे त जिथे अचे जिथे जाइ मिले उते बीहे न, पर ही त खुद इमामुल अंबिया सोना हबीब जो आया आख़िरी सिफ़ में त ॾिठो त साहबी सिफ़ुनि में बीठा आहिनि, इमामत जे मुसले ते अबू बकर आहे, निमाज़ शुरू आहे त आख़िरी सिफ़ खे हबीबन हीअं चीरियो, हीअं खोलियो, अॻिते वधिया त हो जेके सिफ़ में बीठा हा न उहे हीअं पिया ॾिसनि, हेॾो वारा महबूबनि खे पिया ॾिसनि। अड़े महबूब अची वियो, सुहिणो हबीब अची वियो। हीअं कयूं जो हथ उल्टो हथ हीअं हयो, जे अॻियनि खे ख़बर पए त सुहिणा हबीब आया आहिनि। वरी हुज़ूर जन ॿी सिफ़ यानी पुठियां खां जीअं आया त आख़िरी सिफ़ खां पोइ उन जे अॻियों जेका हुई उन सिफ़ खे चीरियो, उन्हनि जो ॾिठो त सुहिणो हबीब अची वियो। वरी उन्हनि बि हीअं ताड़ियूं वॼाइण शुरू। वरी टी सिफ़ ताईं आया, उन्हनि जो ॾिठो त महबूब अची विया, वरी उन्हनि बि ताड़ियूं वॼाइण शुरू कयूं उल्टे हथ जे। वरी चौथी
تاں جو یہ صفوں چیریندا ویا صحابن سبنی صفن وارن یہ شروع کرن منا اگن کے بدھائن پیا تو دل پر نبی اچی ویو مدینے وارو تاجدار اچی ویو امام الانبیاء جلوہ فروز تھی ویو یہ محبوب سونا چے پہری صفت بھی پوتا جیری مل پہری صفت پوتا ابو بکر اب سمجھو تے ہیڈو جو صحابن میں شور تھی ویو تو ضرور پک سا مجھو لجپال نبی اچی ویو ہانے ابو بکر صدیق حدیث جا لفظ تھو تے ہی کر ڈٹھیں پوتے لوڑوں ورائے ڈٹھیں تو محبوب سونا اچی ویا ہے سبحان اللہ اب ہیڈے تھوڑو دھیان کجو ہانے عجیب نماز آ سجی نماز وارن جو رخ مدینے وارے سائیں امام سمیت جماعتی سب مولوی اسماعیل دہلوی کتاب لکھیو آئے صراط مستقیم انہیں میں لکھے تو جیکنے نماز پڑھن دے گڈہ جو گھوڑے جو خیال اچے تو نماز نہ بھجندی پر جے مدینے وارے سائیں جو خیال اچی وے تو نماز بھج پوندی ہاں ایو ہن ملا جو کی دو گڈہ جو گھوڑے جو خیال اچے نماز نہ بھجندی پر جے مصطفیٰ کریم جو خیال اچی ونے تو نماز بھج پوندی ہانے ایو ہنن جو عقیدو بدھ وری ہیڈے نہار اصحابن جی نماز کے تے ڏس خیال تے خیال جی ماگ ہے تے لوڑا ورائیں دو پہ ڏسے تے محبوب اچی ویا ہے جیری مل حضرت ابو بکر ڈٹھو تو محبوب اچی ویا ہے تو ابو بکر پوئتے ہٹیو صف میں بیان جلا تو محبوبن کریمن فرمایس تو ابو بکر پوئتے نہ ہٹ تو امامت دے مسلے تے بی ماں تنجے پٹھیاں تو نماز پڑھا ابو بکر تو پوئتے ہٹی آئیو نا پر جی مل محبوبن یہ فرمایس وری اگتے ودھیو ونی مسلے تے بیٹھو مسلے تے بھی دعا جا ہتھ کھئی مجھا مولا مجھا رب کریم تنجا شکرانہ جو تنجے نبی مکھے امامت جے لائق سمجھو تنجا شکرانہ مولا تنجا حمد تنجا شکرانہ جو تنجے محبوب مکھے امامت جے حقدار سمجھو رب جو شکر ادا کرے وری پوئتے ہٹیو وری اچے صفحہ میں بیٹھو وری حضور جن اگتے ودیا ونی مسلے تے بیٹھا پو محبوبن کریمن بکیا نماز محبوبن پوری اب ہیرے تے تھوڑو دھیان تک اگال تے ادھ نماز پڑھائی ابو بکر ادھ نماز باقی نماز پوری کرائی مدینے وارے سائیں ہتے جیکو کچھ تھیو یہ سب نماز میں شامل وہ جیکو اگتے پوئتے آئیو ویو ہلیو پہ ابو بکر وہ اب نماز قائم چھو تو دھیان سبنی جو دنیا دے نہ ہو مدینے وارے میر دے ہوئی نماز تڑے بھجے جڑے خیال خدا کا ہٹے ہنن جو خیال تو مصطفیٰ دے ہوئیو اے جن جو خیال مصطفیٰ دیا ان جو خیال خود خدا جی ذات دیا سبحان اللہ جن میں نماز محبوبن پوری کئی ہانے تھا فرمائن ابو بکر جڑے منہ تو کے چیو تو نماز پوری کرا وہ توں چھو پوئتے ہٹے جڑے منہ تو کے چیو نماز پوری کرا پو پوئتے چھو ہٹے اکھن میں گوڑا چی بس روئی بیٹھو ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھا محبوب ابو قحافہ جے پٹ ابو بکر جی کہڑی مجال جو مصطفیٰ پوئتے ہوجے ماں امامت جے مسلے تے بھی ہاں مجھے دل گوارا نہ کیو تو امام تو ہوجی حبیب اساں تجھے غلام صفن میں جماعتی تھی بھی ہوں سبحان اللہ
سبحان اللہ. واہ صدیق اکبر تجھو شان. چو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. ہاں ایکڑو اہم مسئلو تنکے سمجھایا. دھیان آئے مجھے. وجو عقیدو مضبوط کیو. عقیدو او رکھبو جکو اہل سنت جو عقیدو ہے. ऐं उहो अक़ीदो जेको ख़ुदि मौला अली पाण सेखारियो आहे. छो त अॼु वरी नवां नवां माण्हू नयूं नयूं ॻाल्हियूं नवां नवां ख़्याल माण्हू पेश था कनि पिया. पर असां अक़ीदो उहो रखंदासीं जेको 1500 साल खां अहले सुन्नत जो अक़ीदो आहे. उन अक़ीदे जो बुनियाद कहिड़ो आहे ॿुधो. सही बुखारी जी हदीस आहे. हज़रत मुहम्मद बिन हनफिया जेको पुट हो हज़रत मौला अली जो, फर्जंद हुयो हैदर करार जो. कंहिंजो फर्जंद हो? हज़रत मुहम्मद. हिकिड़े ॾिहाड़े चयईंसि त बाबा अय्युन्नास खैरुन बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बाबा मूंखे ॿुधा त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बाद में सभिनी माण्हुनि में भले में भलो माण्हू केरु आहे? महबूब त सॼी काइनात जा सरदार आहिनि. हा, उन्हनि जो त को मटो आहे, न मिसल आहे, न सानी आहे. पर महबूब जी ज़ाते पाक खां पोइ सभिनी माण्हुनि में भलो केरु आहे? कंहिं पुछो, तव्हांखे यादि कोन बीहंदो. कंहिं पुछो हज़रत मुहम्मद बिन हनफिया जेको पुट हुयो कंहिंजो? मौला अली जो. कंहिंखों पुछई? पंहिंजे अब्बे हज़रत मौला अली खां. बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बाद में सभिनी इंसाननि में भलो इंसान केरु आहे? हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चयो काल अबू बकर. फ़क़ाल सुम्मा मन. बाबा भला अबू बकर खां पोइ केरु? काल सुम्मा उमर. अबू बकर खां पोइ भलो इंसान केरु आहे? उमर फारूक आहे. पोइ हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया तो चवे ख़शीतु अन अक़ूल सुम्मा मन. जेकॾहिं मां पुछंदुसि अन अक़ूल सुम्मा मन, मां जे पुछंदुसां त उमर खां पोइ केरु, मतां चवे उस्मान, तंहिंजे करे पाण ई चयईंसि त पोइ बाबा उमर खां पोइ तूं आहीं न. जे पुछंदोसांसि त मतां खणी ईअं चवे त उस्मान, तंहिंजे करे ईअं न पुछईंसि. चई बाबा भला अबू बकर खां पोइ त थियो उमर खां पोइ तूं आहीं न. त हज़रत मौला अली शेर ख़ुदा फरमायो त मां अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन. मां मुसलमाननि मंझां हिकिड़ो मुसलमान आहियां. अबू बकर सिद्दीक़ फ़ैसिलो ॾिनो त रसूलुल्लाह जी ज़ाते बाबरकात खां बाद में सभिनी खां अफ़दल अकरम ऐं अशरफ ज़ात आहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सोणे जी. असां अहले सुन्नत जो अक़ीदो बि इहो आहे. हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फ़िक़्ह अकबर में इहा तरतीब ॾिनी आहे. जीअं इन्हनि जे ख़िलाफ़त जी तरतीब आहे तीअं इन्हनि जे फ़ज़ीलत शरफ़ ऐं शान जी तरतीब आहे.
نبی جی ذات کا بعد میں بھلے میں بھلو انسان ابو بکر صدیق ان کا پو حضرت سیدنا عمر فاروق ان کا پو حضرت سیدنا عثمان غنی ان کا پو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا. سمجھو تھا سبحان اللہ. چو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر چیو ته مونکي سڄي دنیا ما ٽي شيون وڻيون. گھڻي شيون وڻيون؟ ٽي شيون سڄي دنیا ما. هڪڙي ڳالهه يا وڻي النظر الى وجه رسول الله. اکھیوں منجوں ہجن چہرو مجھے سونے محبوب جو ڈسندو رہاں دل ٹھرندی رہے. یہ تو عشق ابو بکر صدیق امت کے سبق سکھاری تو مدینے والے میر سا ہی محبت رکھ دیا. بھلا بی گال کیڑی تھی وڑائی چھ بی گال یا تھی وڑے انفاق مالی علی رسول اللہ. مال مجھو جو خرچ کیا مدینے والے میر جے متھا. رب دولت دے ملکیت دے تے مصطفیٰ تا گھوراں گھور کرے چھے. ٹیں گال کیڑی جے نیاڑی منجی ہوجے گھوٹ مدینے وارو سائیں ہوجے. ہاں مدینے والے سائیں سا محبت جو سبق امت کے ابو بکر صدیق سکھائے. ہاں پو تڈہیں تا اللہ تعالیٰ قرآن میں ان جی واکھاڻ کئی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. بن مجھابیو جے وقت ہویا یہ بئی خار جے اندر جے وقت چئی پنجے ساتھی کے تو غم نہ کر اللہ اساں سا گڈوا. جرمل محبوب سنا اے صدیق اکبر غار سور میں ہن دشمن پیرو کھیوں کھیوں اچے غار جے در تے پوتا. حضرت ابو بکر ان جو آواز ٻڌي پيو ان جا پير ويٺو ڏسي پيو. یا رسول اللہ رگے پیرن کي ڏسندا ته اسان کي ڏسي وٺندا. ابو بکر کي ڊپ ٿيو متا مجھے محبوب کي کا تکلیف نہ پہنچے. خوف تھس محبوب کریم جے ذات بابرکات جے بارے میں چو تو محب آئی عاشق کے پنجے معشوق جو رتی برابر بھی تکلیف صحیح نہ سگندو. جرمل حضرت ابو بکر یہ لفظ عرض گزاریا ہن تو مدینے والے سائیں فرمایو سے لا تحزن غم نہ کر دکھ نہ کر پریشان نہ تھی دلگیر نہ تھی. ان اللہ مانا اللہ اساں سا گڈوا. فقیرو اے ذکر وارو بس ایو سبق یاد کیو ان اللہ مانا اللہ اساں سا گڈوا.
جتھے بھجو جڑی بھی جائے تے ہوجے ڈی ہوجے رات ہوجے صبح ہوجے شام ہوجے بس ایو تصور کیو تا اللہ موسیٰ جڑی مل ڈکھ جی گھڑی اچےو اوڈی مل یہ لفظ یاد کیو ان اللہ معنا اللہ اساں سان گڈوا جڑی مل دشمن تواں تے چڑھائی کرے اچے بھلی کو تھاڑے لا دشمنا رستے تے سامو اچی ونے بھلی بندوق تانے سدھی کرے تو دلگیر نتی غمگین نتی چاو تے مجھو اللہ موسیٰ گڈوا فقیر جو سبق سکھیوں ونجا ہیئے تے لکھیوں ونجا جیری مل غم اچنئی پریشانیوں اچنئی قرضوا دردوا بیماریا پریشانیا مائٹن جی مخالفتا یار دوست کاوڑ جی ویائن تنگ دستیا عید متھوا گھر میں کاشے موجود نہ ہیں دلگیر نتی چو اللہ موسیٰ گڈو مجھے غم نہیں ہے اس کا کہ بدل گیا زمانہ مجھے غم نہیں ہے اس کا مجھے غم نہیں ہے اس کا کہ بدل گیا زمانہ میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا جڑے شیطان دل میں کو برائی جو خیال وجھئی وہ فقیر گرما تو سے کاریا آزمائے ونی تو جڑی میں نفس شیطان دل میں کو برائی جو خیال وجھئی بے حیائی دے ابھارئی اوڈی مل ایو تصور کرت مجھو اللہ موسیٰ گڈوا مانن کا لکی لکی گناہ کندوئی پر واحد القہار تو سا گڈوا وہ ڈسی رہا جے اج گناہ کئی انہیں رب جے گیا جواب کہڑو ڈیندے او مجادہ جے کرے نفس شیطان برائی جلا آمادہ کرے تو ایو تصور کرتا اللہ موسیٰ گڈوا اندیا رستو پر خطر را ساتھی کونے رفیق کونے دل گھبرائے تھی اوڈی مل چوتا اللہ موسیٰ گڈوا پوڈستا رنگ کیوں تو بدل جی پوڈستا دل تے تسکین کیوں تھی ملئی پوڈستا تنجا غم علم ڈکھ کیوں تھا کاٹ جی ونن ہاں یہ تصوف جو سبق تھا صوفیاء کرام جو سبق آ 1,24,000 انبیاء کرام یہ ہی سبق کھنی آئے جو کو غارے سور جے اندر مدینے والے میر صدیق اکبر کے سکھاری ہاں اسا ابو بکر جا مرید آئیں نا اسا نقش بندن جو مرشد حضرت صدیق اکبر ہاں ابو بکر جو مرشد مدینے وارو سائیں تو مرشدن جو سبق اساں کے ایو ملیو ان اللہ معنا اللہ اساں سا گڈوا ایو تصور دل میں رکھندو نا گناہن کا بچی پوندو پریشانیوں کا بچی پوندو درد قرض گنتیوں سودا دنیا جا آخرت جا سب ڈکھ ڈوجرا لہی ویندو ہر جائے تے بہاری بہاری تھی اللہ گڈا تصور یہ کہ اللہ گڈا بچے اللہ گڈا تو پو باقی گڑتی چاہتی ہاں وہ مجھا پرین پیارا یہ سبق یاد کر اے سونے صدیق اکبر سان دل لائے اے صدیق وارو عشق رسول پنجے سینے میں پیدا کر اللہ راضی تھے مدینے وارو سائیں شر راضی تھے اے تاں کہ اگیں بیرے دعوت ڈنی ہم وری بھی دعوت دیا تو انشاءاللہ تعالی 12 مئی ہانے اجو رات ہے جمعہ شریف جی صبح جمعے جو ڈی وری چھنچر ایندو ہے چھنچر جو کو ایندو صبح پری ایو نہ انہیں کا جو بیو چھنچر ایندو 12 مئی 2012 ائیں
جماعت ثانی جی 20 جی شام 21 جی رات چھنچھر جی شام آچر جی رات درگاہ صالح آباد شریف میں مجھے مرشدن کریمن جو سالانو عرس مبارک. ہاں جھنڈے سودو سمجھو تھا تا ان محفل محمدی میں انشاءاللہ تعالی مجھے بن بچڑن جی دستار بندی بھی تھی. سو مجھے دل چوے تھی تو تمہاں انہیں موقع تے ضرور شریک تھیو. انشاءاللہ انہیں نورانی محفل جے اندر پورے سندھ کا خصوصاً پورے پاکستان کا اللہ جا صالح بانا بزرگ گادی نشین پیران طریقت انہیں محفل میں شریک تھی. سمجھو تھا سمجھو تھا انشاءاللہ تعالی انہیں محفل جے اندر مرکزی جماعت اہل سنت جا مرکزی اگوان حضرت پیر سائیں عبد الخالق بھرچنڈی شریف دربار وارا اوے بھی انشاءاللہ تشریف فرما تھیندا. انہیں محفل جے اندر حضرت قبلہ سائیں کمبر شریف وارا انشاءاللہ انہوں نے دعوت قبول فرمائی ہے. فرمائی مجھے صحت طبیعت صحیح رہی تو ماں بحاضر تھی. حضرت پیر سائیں غلام جیلانی شاہ جیلانی اوے بھی انشاءاللہ تعالی انہیں محفل مبارک میں ایندا. انہیں کا علاوہ دربار عالیہ مشوری شریف جا حضرت قبلہ سائیں میاں منظور احمد مدذل العالی جن اوے بھی تشریف فرما تھیندا جی. انشاءاللہ تعالی دربار عالیہ رحمت پور شریف جے اساں جے مرشدن جو آستانو پیر مٹھا ثانی مدذل العالی اوے تشریف فرما تھیندا. انشاءاللہ تعالی علماء کرام مشائخ اعظام سادات اعظام پورے پاکستان کا اللہ جا صالح بانا گڈ تھیندا. ان محفل میں اچن تو جو لازم ہے رگے تواں نہ پر بین کے بھی دوستن کے بھی دعوت ڈیندو. اللہ تعالی جل شانو انشاءاللہ اساں سبنی کے عمل جی توفیق نصیب فرمائے. جڑی مل اچن تو اوڈی مل ایے چو تے ان اللہ مانا اللہ اساں سا گڈ. ان تنجے ان سوال جے جواب میں سجی تقریر مونے موضوع تے کئی آ وہ پیو چے تے یو پنجو بھیروی تے بدھا جے پڑھا تے پیو تو چے ہاں پو اگتے ودھائی. سو یہ بابا انہو حل تو تاں کے بدھائیو سی نا تاں جے چٹھی کا اگ میں انہیں پریشانن جو جے کی یہ وہم ویچار اچن تھا خوف خطرہ تھین تھا یا جے کی محسوسات تھین تھیوں انہیں سبنی کے کڈی چوتا اللہ اساں سا گڈ. رب کریم جل شانو انشاءاللہ اساں سبنی کے عمل جی توفیق نصیب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا اللہ ان ساری جماعت راضی تھی سبنی جے دلن جو مرادوں پوریوں فرما. قرض وارن جا قرض لاہ بیمارن کے شفا نصیب کر درد مندن جا درد دور کر. یا اللہ جن جن دعاؤں جیلا چیوا تن سبنی جو مرادوں پوریوں کر. جیکی دلن میں تمناؤں کھڑی آیا ہیں سبنی جو تمناؤں پوریوں کر. سبنی جے دلن جا مقصد مطلب پورا فرما. پنجے حبیب جے صدقے کرم کر. ان پورے مجمع تے پنجو رحمتوں برکتوں نازل فرما. یا اللہ تو اساں جو تھی اساں کے پہنجو بنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.